15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kikular ke Sarkar Jilla ban pha dagi pulit Special Force 10 lani SF10 challa pangam ban ai jingida ye kinong shong snong bat kinong rap na ka jingle don bor ki bor pulit ki karbi anglong Autonomous Council ke Jilla Assam kilong ki bathiang Henry kum kaseng kan pet kumnu kan long laong uba sambor mi lingdo u president ka Jaintia National Council ke Sarkar kala rai ru ban pentrai kam ya ka curfew mit ha ketika than ya ka baki pat ba kila dawa ban pentrai kam lang habaro arliang tang ha ka than lapangam na lor baka police kam ki pulat ka jela kan donno halum penthor ha khap pot bat ka Assam uba sambor mi ulaong baka jingdon kam kinong lapangap kalong bakin yo jingeda haki kam rap kam riang jongki nomor bon sien ki karbi kimle kumbala penbet deka peace committee kabala dep bantau Pi kadawi kabau paiba uhaban wantur sa sekretariat kalong kajing fail jong kajing ekran. Ha kajing sisyahi na kaliang keyboard administration jong ka Karbi Anglong bat jong ka West Jaintia. Kila don kata ka peace committee lene kata ka peace talk. Henry ka bajiapat kalong bakini ki Karbi. Hapor baki ekran ki pediang kajing ekran bakin ailat ya ki lapanga bakin rap bakin riang syakitu ki jaka ki jongki kamtam syapenthor andre ke bajiapat hadin balakut ke jingelang andala poek andala kut ke jingelang kini ki Karbi ka jingkular ke jongki bat ki kam ke jongki kam yahap ki penthut bat ki penjot ya ki marep ki mariang jongki ne ki pajba ta buat ki jing yadar kam don na kaliang ka state government ke jongi andre hadin ba ka state government kalayo jingtip bakini ki nong snong jong kala pangap kin sawantur support sekretariat menhenne menmit kila pha ya kini ki force henre ngi menne ke jingi kran ke jongi kalong ka basai bapin pha ya ki force ban shong tang po snong la pangap kam ya hap ya kini ki force de ban shna de ban shift no ya ka kam ke jongki shaka penthor bodon ke jing kata ke jing shale don bor ha ki Karbi tena kaliang ka government ke jing kular kalong ka bas ngotunat ka bathiang ano ingin petkai pat yak ki kam ki jongka tena kaliang jong deputy CM ula airu ka assuran baya kene kamat kin saya kren ru badu CM badu home minister nak bentaban pengklan yak ki bor pahara ta kejingwani jong ki pait ba sa sekretariat kalong be lada ngimyo yak hok ke jongi she ingin le ngihaban le sa sekretariat namar ke sekretariat ke de ke jakashna ain taka bakong sanhi ke jingwan ke jongi menation ne kam de na benta uput usam ni de ban syaya kata ke jingwan hi ke de na benta ke jakpo karep kariang jong kini kinong snong jong kala pangap taka jingi kran ke jongi na kiliang kiseng bahalang bat ki snong kalong ke basai bat ke Sarkar namar ngis ngau ban ya penbet ya uput usam ni don kam ya ki arteli ki Sarkar taka jingi kran ke jongi kalong ke basai bet dapi de ban ai jingi da ya nong snong jong ke snong la pangap kenang bakin yo ban rep ban riang namar teng ke jingkan kai lam bakala yo patba ta kenang shwa banjia kini ki ngikwa ba ke Sarkar kan shim ya ke senjam ta ke jingkular kala long ke babiang wat khmat jongi uni deputy CM ula instruct lene ula kentu ya kini ki DC ki SP jong ke West Jaintia bakin le ya ke bodon kam na du la chai ke sngi tengi na kaliang ke JNC ke JSU bat kiwe ki seng bahalang bat ka snong la pangap ngin pe kaya kene ke jingi kran la kan long ne am hapo fil na yo kan syukur da po office telada kan ne ke jingkran jong ke Sarkar kam ya bat ki kam ki jongka ngimban sing hab yang ban wantur yang sini support sekretariat kani ke Sarkar ngan ong kumno ke boda isu ke de kalong pending isu ngi se tho ya kata tang ba government ke jukular ke por ki pajba kham tam ban pen ay kata ke security safety yak takin ong lapangap bagin yo ban lej kum bagi julej na ke por tenaliang ke district administration kala tho se government of Meghalaya ban pha ki force balong strong na benta ban ai safety 24/7 sekretari segi benta kiba ki beriu kila rep nasional lapangam te naliang jong government kaju kular kai temta kesngi ngidon ya ka meeting ke balong very long meeting with kabat deputy chief minister pangkat bat chief secretary yang DC SP West Jaintia district te naliang jong i SDHR i kular ban double ya ki force nado la syai kesngi cetai sela pangam bat naliang jong ki nong snong jong kala pangap bat ngi ke NGO ngila pressure regulmen ba la longkat balong ro kamin gul jong hi kadai ban deploy yagi force hakre ki jaka ba deploy ke Assam
Ngabo jing keliru ya ke government of Meghalaya. Dada ke Assam government galak ban deploy police force teha. Belum bentor. Why not Meghalaya? Balai ke Meghalaya kamla ban deploy hadin license kata ke jing jia, ke jing ya keni put ne ke jing khajia hatai hapo lapangap. Tanaliang jong isar esdahar ila fular banle jika ai bahatam ke bentaba kibriu kenjo ya ke safety bagin lej rep kumba jurem. But sa kawero ke clash ke long major clash ke baju pentut ya kita ginong lapangap ke GPS map. De kataro ngila la ya kata issue ha meet banaliang jong ka government of Meghalaya ngila ongro government of Meghalaya ba kan ai de jing tho sha ka Google kenang ba naliang Google kan iris yang gitu gi Google map fik chuang bagi fik ki bala shu import dagini ki karbi te naliang jong gumen ka jukular na ka por ban naliang jong iru ngila persyang pan ai kata ka assurance upai ba bala da gumen kamla ban lai ai naliang jong i NGO ki badan po jan deus nado ka JSU JNC KSU giwei kiseng montreo seubha himla klem da shimi kasin jam ban lek escort hi yik paj ba chitai sila pangam Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya